So, hello guys. Hari ini video ke bamenta ngan hikai jepi kumno ban upload video ha YouTube. Bet bon ki breu, bon ki perlok ngai ki upload direct bet napo YouTube studio lani ki upload direct bet napo YouTube app. Henry ngani thu pi perlok ban upload direct napo YouTube studio ni napo YouTube app kamlong ka babha. Namar kapercaya menta kapercaya ka kalan. Kalau kami pi ban upload baik direct na pok Chrome browser kenang ba ke video jung pi kin long viral kenang ba ke video jung pi kin recommend sia ki bai pat ki breu ki ba ya ke YouTube channel jung pi kenang ba pila ban at ya kita ki hashtag balada ki breu kin set sia ke video ke ba kumnu ke video jung pi kan recommend lang hang ta namar lada pi upload direct na pok YouTube app ani na pok YouTube studio pimla ban complete ya kita ki rule ki baka YouTube kalau ba kumno ba pin upload ban complete ya kita ki rule khnang maka video jong pi kan recommend sia ki wei pat ki breu ha u Chrome browser parlok pin play pin set sang tai YouTube dashboard hang tai parlok hade nang ta pin klik hade nang ta kan yala mi pi sha kani ka benta hang ni parlok pi yang tai batho create pin klik na ka tai ka benta hade nang ta pi yang ni batho upload pin nyon nang tu upload hade nang ta kan yala mi sang ni hang ni parlok pin klik ikani batho select kenang bakan yalam nya pi ba sya ka wei ka banta ba pin chit ya kanu ka video ka ba pi thmu ban upload po YouTube ba hang ni parlok ngan upload ya kani ka wei ka video ka bangan upload po YouTube channel chonga ap sipang parlok na mar kanet kalong ba kham slu kanet ap sipang bakan mi ba hang ni parlok pidon kam ban ay kerteng chong kani ku video pin ay kerteng kumnu ya kani ku video parlok kenang ba ki breu ada kiset su la kiset si kata kerteng ka pi hang ni ka video jung pi kan recommend ka kerteng ru em parlok karon kami pi ba pin ay ka kerteng ba kham snu tanat ka ba ki breu ki snu tanat ba ka video jung pi kan attract ki breu ba kin pe ya ka video jung pi hadin ba pila dap tho ya kerteng pin ay ka description jong ka video jung pi parlok ka ai ka bron kam tam po description parlok ka bron kam tam po description ka dai ba pin at ya ki hashtag jong pi khnang ba ka video jong pi kan viral pin at ya ki bon tali ki hashtag khnang ba lada ki breu ki set ya ki content ka ba kumnu po YouTube ka ba mod ka video jong pi kan don lang hang ta khnang ba ka video jong pi kan long viral lada phim tip ki ai ki hashtag ki dai ki ba one fa da ha chaden kan wan ka content hadin ba pila dep at ya ki hashtag pin ai hang ni show more parlok khnang ba pin la ban complete ya kita ki full kriteria chong ka rule chong ka YouTube pa hang ni parlok kan yalam ya pingi sya kane ka banta bangin at ya ki tak chong hang ni parlok in at ya ki tak chong mi subo ladang at hang ni let kai syawa kamut lada ki breu ki set support YouTube let kai syawa hang ta ka video chung piru kan don lang hang ta Hendra ada pim at ya kita skamut ka video jung pikan recommend setia sya ki wei pat ki breu ada ki set sya ka bak kum kanu ka content hapo YouTube ki hashtag bat kita perlok kilong ki baton kam ha namar ba ka video jung ni kan long recommend ha ki wei pat ki breu hang ni pat perlok pim dai ban ai public pi dai ban ai schedule ya ka video jung pi khanang ba pin bu kat no beche pin pelat ya ka video jung pi hapo YouTube Barkat nu tarik la pi kwa pelaj menta kasngi ani lai sai kasngi ne perkat ar persib je per ar beje la beje kum ta perlok peng ne perlok hang ni pin ai ka tarik kat nu tarik pin ai ta hang ni ngan tho perlok ya ka tarik khalai tarik hadin ma pil tho ya ka tarik perlok pin ai ya ka por kat nu beje pin pelaj ya ka video jong pi phim dai ban su ai public mar sendap ka video jong pi pin ai public handrai klon kam pin bo la ka por khnang ba ka YouTube kala ban pule ya ki kerteng jong video jong pi ya ki hashtag jong pi ya ki description jong video jong pi khnang ba ka YouTube kan tip ba kan le la ka jong ka program ka jong ka datang ta perlok ngai pila su thu khublai si bon ni pi paro pa pi ya pe ya kene ko video